Siyak ni Manong June, siyak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakanyo John Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan panangipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sa ti isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilaan 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone and welcome to another Sunday edition of Adda Kami Manen with yours truly, Manong June, together with John Mark Pastor. Dili lang nga po 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM. Mga rod, agkagadwa tayo manen na po iti 3 oras nga namnamseg iti sunata ni Ayat ken Biag. And of course with your dedications and request apo nga income patgan ken ako nagado nga mensahes nga amok nga sumangbay iti damdamalaing basit. So for your messages karo ba, just key in 0917-150-0361 or you can catch us kada kiti messengers mi kini John Mark or our personal numbers no medyo hangkay makasingit ay kaya i-text yun apo kada kiti personal numbers mi orita amuyumet kita gagayam itita and kadikidikal kapas na lang apo nga nag-take the civil service examinations, the professional and the non-prof. Good luck kata kayo katsapay lang kumaapo ta maala yun. Dili na papayagan nga baka nalpas pa yan alas 12. Nalpas nga ro din iso nga apo ket ikanyo met ti magbagiyo ti pasit nga na mabang kayo katagitay nearest mall si kay pala miis tamo nga napulok dagitang all ulo yu itatata. Hanjo na song batan na di number 25. Basta na importante, you pass. You pass. Your paper. Yeah. Nga importante nga nakapasakan, kasjay. Ang matang pananutan ko makapasa ako kasi ko. When think positively. Ngayon hangka amoy parpare nga dagos naglaka kung kunang to. Oy, tagayan mo rin. Ay, Diyos ko. Mangibabain. Agulo magkalata. Uray mata di resultan. Uray no matikanan to nakapasa ay kaya. Ang file kanto man. Sila mauman to kano ti civil service ko nanani ko. Nimam nga naganan. Nimam nga. Aji umay di Ramon ngay nga taga civil service Ilagan. Ako hangkong hawa nag-initahan na matan nga nag-exam ta mo matan ka na bayag kumot nga nakaruwardan. Ade idi Water World kato na dagiti HRT Isabela. Yes, ni Mrs. dati regional director. Diyan ka mo, no, regional min ko. Kaya na nga imbitaran tata lagi jay actually. And hoping apo nga into no civil service month celebration kada ito September ket malagi piyo abo dagiti 4-decade duo kaya da kano. Ayan sumulang awang base na ati boses ko. Inik ka mo magayam. Ayan natatan. And ngaron karuban ati kay mga damo nga sonata balong. Conforme dita. Kita ta mga orto medyo naragsak pasit.
May paikadagiti maul-ulaw apo nga kakabsat tayo kagayam tayo dito Hong Kong iti kinaadto ti agral rally. Siyempre may paikadagiti ay agur ka kablawan pa dagita nako online ang mga nuag. Lenny Rose Duldulaw akapuyan. Good morning kuya and ading pakibati man ni inang ko ti happy birthday. God bless po sa inyo. Watching from Nueva Ecija. Wow. Yuhu! Gandang gabi mga pogi. Kana naman ti Renya Nobs. Yes. Good morning FDD. Happy Sunday. Kana ni Chris Punayo. Hello to Auntie Cathy Cabal, Maria Peters, and to others. Buya, good morning kuya and ading pakibati. Ko naman ng kapamilya ko sa baryo Manga Biernes family from UAE. Happy Sunday to all. God bless. Yes. Ni Julia Corpus watching from Hong Kong. Hi JM ko na. Hello. Hello po. Happy Sunday from Miriam Constantina. Hello. Good afternoon from Auntie Lisa Cabal. Yes. Ken of course, dagita apo og tartaray dita screen tayo dita babana dagita apo dagita hang aksasarday nga sumusuporta 84 decade duo iso nga ing kabil mi iso dita ket no da kayo met apo ket matakwatan mi nga dalata mo dita sibay mi nga uman ang tabay ay ket maipaskil dumatanagan nyo ta akas ko na special thanks to FDD family, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador medyo nabuntog nga magna. And of course, FDD Hong Kong chapter headed by President Angela Gual and Vice President Junjun Linian, together with the other officers and members, and the like, and ado pa ita, and Deonera, ito yung po IFM, mismo nga website, ado matagbibuyaw. We have Rolly Mendoza, hello, and Linda Fabros Pascua, as well as Aisel Orizal Abad umibig watching from Santa Lucia, Quirino. Pabati kami naman po. Apo, Hazel, Ken, family umibig. Happy lunch ka, Aruba Ken. Request man datay duwaya ti away. Yes, Ken, duwaya ti away balong. And for the meantime, as I have said, may payapo ka dagiti gagayam tayo. Dagiti officers and members DJ FTD Hong Kong chapter. And of course, good afternoon to Kabsat Charity Lianes, Ma'am Kabsat ama ng Maria Peters, ni Ading Venus, and ni Kabsat Ron, and Maribig Sipagan, Dr. Emily Sipagan, ni Kabsat ni Ikit, Nelly Mariano. Ang arod, iti panglukat ng sunata balong. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Di mi pawit amin na kwartam, taday taget nagrigatang. Laingen ngiti at kwenta, tay eksakto agastuenda. Tagpapaimas kukwa enda, santo agbanbanog ka. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdudududududud met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon tay aparkagan ni Lola, nukastak nga kawali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdudududududud met no break time, di dapay sumbatan tawag pihiman. Samto ka sa rabuan sang karubaan, mayroon ranod pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. And of course, hello to Thelma Akal. Good afternoon. Kunan na to eh. Iyag package met kitliklikan, tamaki na bang ni katugangam. Nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa alang di magatang. Kontrolem lang itiyag pautang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararaga ken kwana. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdududududud met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon tay aparkagan ni Lola,
Lukas tangad kamalika ang agan anos kalat kadaling para pamilya. Akus in the morning, akus in the night. Agdut met the break time, di dapay sumbatan tawag pihiman. Samto pasarapuan sang karupaan, mairan ranot pati chismosan. No di dama ikan na irurumendakan tulan. No di dama ikan na irurumendakan tulan. No di dama ikan na irurumendakan tulan. And talaga mo't nga makapudnoon dito nga sonata apo kay talaga mo't nga medyo no datuma narigat nga talaga mo't dito balasyo taaw ag lalo no handa mo't nga serious one dagiti familyam dagiti ipatpatulot mo nga kwarta di ka di balong. Ayan, good afternoon to Emily Arcega. Good afternoon ko na watching from Hong Kong. And of course to What's that? Ramona Legamon and Jupiter Guillermo. Ayan. Ato naman nagbubuya po dito website mismo iti IFM. So thank you so much po kada kayo. Iti met website iti FDDA. Malong? Gana ni Christian Punayo, Pabati Punayo, Enrica Ford family of San Mateo. It's me, CJ of Taiwan. Wow. Kanamot ni Rachel Dumrigue. Nebagal daw yung Manong Junken Manong John watching from Jeddah. Tiro nga daw son. Kanamot ni Jojit. And Reynald Gonzalez says, hi idol, pa-shoutout naman sa mga barkada ko, sina Ravin Gamiao Jan, J.R. Arcalas, Dante Arcalas, Rayjan Pasqua, Lowy Legagan, at kay Junmar Valley. Pa-request man po yung Apo Seymour ko na Bulan ko na naalay ko sa mga barkada ko, idol. Thank you from Reynald Gonzalez. Ayan, iti IFM data po. Hello Kuya Jun and ating Mark watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia from Ems Emilia. Pa-shout out from Jemar Carino. Okay nga rin. Subli kami abo. Kalpasan iti subag mamalong nga palagi. Okay, nag-beat lang nga po. Station ID lang na dyan. Ipakamo na lang. No, niyang istasyon tingkay pagnininggan. So nga ron, at madama kayo apong tumtumay kiti 98.5 IFM Kawayan. Iti Idol tayo nga FM. And going back to the messages, Balong. One, ni Jemar Carino, pa-shout out. Kanaman ni Estefania Palor, hi karuban ng Bangal daw yun. Nag-shout nga pagmurmurento yung programa yun, mga idol. Hoy, giyaman kami. Watching from Santa Lucia, Quirino, ay nabasa kayo natin yun. More power, karuba from, Isla Umipig. Watching from San Mateo, from Julian Isla. Kanaman ni Mami Inocencia Marcelo, happy Sunday to our precious gem, baby Azilehia. Dati siguro, panagbasa dito eh. Yeah. Kendra C. Fillard. Yes, and kung na naman dito ay hello po sa Kawilan family dyan sa Reyna Mercedes. From Rowena Garduque, Kawilan. And of course, Sayer Mier, ako balibaliktad mo ngayon, Jennifer Pakarim, Reyes. Hello idol, pa-shoutout po family Pakariem. Sila Rica Joy Reyes at Rhea Jane. Miss ko na sila from Riyadh, Saudi Arabia. From Jennifer Pakarim. Baliktad tuloy na ito. Yun. Okay. Pakarim. So, hello FDD watching from Hilo, Hawaii, from Auntie Kathy. Yes, of course. And shout out kanyaming nga dito ay Singapore at ikaduak madamaluto na. Joy, kinilakay ko Joel Gaspar Sigosio. Si Siwit man from Andrea Sigosio. Yes, happy wish ako nga masabaliwan mo ti playlist may isumiti ka na yun nga i-request ang nga rod. Anyways, singitan tapay lang ti sabali nga sonata dati nga rod para kadigiti lumakayan. Kaaduan iti awan asawan na manirip managsipot iti karuban na aglalo no balon nga agmaymaysa
kumunul-kunul, pumalaod, pumadaya. Tila at tantong ti masarsarakan na, naanakan wenno addan apukon na. Igaed nantun ti agbiruk ti panggedan na, tadakkel a pamilyan iti palpalamuten na. Ngem mapay ti karubak, siyak payem ti maamak, lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maam-amak nga awan pangbiag na, kaasin tu isuna, lulumakay nga agmay maysa. Sir, greet ko man ni Tatay Perfecto at katugangak nga ni Rodolfo at Edmar at asawa ko na si Edwin Barawidan at anak ko na si Harden, Sir. Michelle po ito ng Purok 1, Lapogan, Tumawini, Isabela. Wow, nagmayaman. Kung naman ni 6670, gandang hapon mga idol. Pa-request ngayon, Dance with My Father. Again, from Angelica Salvador, di Rangay, Cabatuan. Nidapiti ko na Dumoroso family dito sa Palanan. Wala na. Palanan. Good afternoon kita kay amin na po. Ngem adang dagiti awan asawan na, nalimen ngem madakasin sinarak na, sintirem ken adalata kwartana. Sustentado, stateside pa iti gamgamit na, tagayang at tisyo garmamin na. Mayat siya. Nga tila kay nakat at jay Saudi Arabia. Isuntumeten itiga pudi pupusay na, taawan tilimed nga din tuwag patengga. Ngem mapay di karubak, siyak payan ti maamak, lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maam-amak nga awan pangbiag na, kaasin tu isuna, nulumakay nga agmay maysa. At damit ti baro awas na feel ti mga sawa, di man ti kayat na, tay pada na nga da espada na, awan ti mangipawi no isut pagragsakan na, ngem kumamang idulin mategedam na. Ngem apay ti karubak, siyak payem ti maamak, lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maam-amak nga awan pangbiag na, kaasin tu isuna, nulumakay nga agmay maysa. Ngem apay ti karubak, siyak payan ti maamak, lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maam-amak nga awan pangbiag na, kaasin tu isuna, lulumakay nga agmay maysa. Dinan sa amot mga sawa, maam-amak nga awan pangbiag na, kaasin tu isuna, lulumakay nga agmay maysa. Ayan, iso nga kayo ako nga medyo lumakayan nga baro ay kita iga-edit ang birok ti maasawa yo ta. Okay, kita-kita kayo kanya. Nariga ti tagpatay kerno 50 tawo mo. Iso nga na saya at no kapigbig sa ampay ay ket masubaybayan ng pirmi ti anak mo. Ken siyempre magiddanam iti sitwasyon da kumbaga ket hanggang nga mapanawan hangga dayjay nakadadayo ti gapyo nga duwa. Dinto amuno niya ti usong kantan kasi iso na siya set pat lang na medyo kaitad kayo basita na mo. Ayan, good afternoon. Kinikap sa Chris Estola si is watching. Dik amuno sa dinong lugar. I guess digito gi karaw iso na itatam. Siguro. And mamimiss na cancer. And Thor Balisi Makapi Idol. Pa-shoutout nga po. Ako sa work ko, idol ko na na. Ako sa nutang i-shoutout tatali work. Kita mo, amo. Ayan, ala, makapaulak at ang kanta, sir. Kung na naman ni Emily Arseca. And of course, nagkita ito, mga greetings. Ito yung Facebook nyo.
Mangantan ko na ay Ate Emily daw kini Ate Angie. Kamusta kayo na ading ko Ah. GM ken Kuya June? Ayan. Hello to Auntie Josie Borgonyo, Violia Ablan. Ko naman ni Vili Adriano. Violi, adita good Wan. kuya. Hello, Kabsat Violi, kumusta? Iti pasyentem. Iwas pasiwas nan sa sika. Kuya pa shout out man kita ya Adriano family dita San Mateo Isabela. Oh. Ko naman ni Luz Biminda Cruz pa shout out po sa pamilya ko sa Isabela. Rachel Dumrigue, nabasa ko tayo yan. Mati, pabati man ito lagi niya pamilya kita Rizal, Alicia Isabela, family Dumrigue watching from Jeddah. Can pa-request jay dance with my father. Nag-message mo na tatay DJ Bangir, nag-message mo lang ita. Kana mo ni Ruden Cariaga, pa shout out man sir watching here. Gent, Belgium. Yeah. Kablawak man amin ti taga Bautista San Agustin, pakiplay jay, Sulinag. Kasla Sulinag dito yung lugar mi. Yes, okay. Padasin ta nga i-play dito sa Sulinek. Yeah. And of Basak course, pa, please do like and share agad yung video sa tanong madu tayo apong agbuy-buya. Watching from Saudi po, pa-shoutout kan kablawak man amin nga. Kakabsat ko kundi kiti amin nga kalugarak dita passing kan magsaysay lasam. Passing lasam Cagayan. Salamat po, God bless. And Prince Char Bautista Ruiz says here, idol po, pa-shoutout naman po ako sa Marana First, Ilagan Siri Isabela. Marana. Di Marana? Oh, ano na dyan? Marana. No, Marana nga talaga. Tutudo, ay mabasa ka. Mayroon na. Okay, as requested, apo tayo Sulinek. And hello to Mac Davis Agabaw. Good afternoon kada kayo. Para kadagiti at tayo apo, tinuglugar na. At da iti gobyerno apo ang katulungan tayo. Akas ko na dahil tayo sunata. Ato pagpurusan di projects na ta. We have the PRDP, we have the disadvantaged municipalities, kaya ato pa apo nga programa sa gobyerno. Ilimi nakasulsulin na taang natal na awan ririri kay kayat ko unay pag naedan ta isuti lugar adim makkelan kinagpaiswanan nga no agbiyahe kami lugan mi lumaglag to nakataltaltag Ato ka gaya. masapula na pigsa ti makina taadu ti pasang at akalsada madalanan ti adu alikkaong gobyerno umay kayo kadtumulong inkay kadsulbaren ar-araraw mi parikot mi inkay kad aksyonan dakkel met kit di atiaman mi opisyales nga agserserbi ti ili talyawen mi ti inda sakripisyo mangsugdal ken agbirok ti pundo kalsada kumakat pumintas kayat mi kumamot mapadas ti agbiyahet naginawa anak relax tay saan nga agpagpagkarigat ngem madamot kit di
sa gabasi. Wow. Panagduras gapot ag sangpet a project. Bantayan tapno di maitantantan. Para para ti pagsyatan. Uray nebe Mayat latta Umaya ko. Umili at dada makipagmaymaysa. Kano ang last part natin? Yeah. Idatundat oras daken pigsa. Sinublat ti umay agubra. Nuwadaman bilang ti pumanaw. Imana ko ito bibigay. Agsubli nga agsubli at tumalyaw. Kultura kang tradisyon di mapukaw. Awan adayon no kaya't mo ti tumanaw. Kanayon pambagbaga ni nanang ko. Anak ko kunana. Anak ko din ka din liplipatan. Nga. Uray no sa dinut pakadanunan. Lagi pang to'y lugar ang naggapuan. Uray no sa dinut pakadanunan. Lagi pang to'y lugar ang naggapuan. Yes, uray sa din no tayo nyo itatak aroba, anyaman nga sulinag nga lubong, ay kaya't lagi pinyo dagadiha kapag yan nyo dito'y Pilipinas. Ayan to Rebecca Badua Baldo kung na watching from Macau. Hello, iti amin nga taga Jones, Isabela. Uy. And of course, ni Manang Sita, Florencita Bermudez Alonso of Hilo, Hawaii. Good afternoon, Kenka. To Sofia Navelgas, hello, I'm watching ko na. And of course, to brother Junjun and Kabsat Jackie Linian of Capiz. Good afternoon, kandatay Angelio Ditanga Ubing. And that will be all for our first 30 minutes. And we'll be back at the Mananapote Station ID tayo.